эле чыгып атат бул музыкасы. Кичине эс алайын дедим эле. Ого, кой бул музыка каяктан чыгып атат? Даңкылдатып эле булар. Эс алдырбайт го балдар. Да Кудай, кичине бир эс алайын десе. Ой, деги тынчтык бербейт го бул музыка. Ого, ой. Baba. Ой, айланай, музыкаңды акырынаак койчу. Кичине эс алып алайын десем, даңкылдатып коюп алыпсың. Макул апа. Ошо де. Ай, Каким. Baba. Ой, айланайын жана эле айтпадым беле, музыкаңды акырынаак кой. Мен уктап эс алалы жатам. Baba akırlık öyle oldu. Акырындатып койчу балам. Barıyoruz baba, barıyoruz. Akırlık koyun. Эс алайын. Gitti. Muzika ne çöre salınç? Ай, бул деги уйку береби? Кичине эс алайын десе, музыкасын даңкылдатып эле коюп. Ай, балам, музыкаңды акырынаак койчу айланайын. Кичине эс алып алайын деп, даңкылдап уйку бербей жатат го эс алаганга. Baba tüyüm. Telefon öçürlü o naki. Çağatayım öyle kitap okudum. Я? Анда каяктан угулуп атат? Baba otursanız. Hey. Abi özünüzden çıkartkandır bay. Я? Айланайын, жана музыка угуп, кичине эс алайын деп, унутуп калган турбайбы?